چشم سر مسا اینجاست، نگاهی گرم و ادای دلربا اینجاست. بیا که زلفی کجو چشم سر مسا اینجاست، داده نگاهی گرم و ادای دلربا اینجاست. درست یافتید. سرود مشهور کلاسیکی عشاق سمرقند، اما شاید نام سراینده را نیافته باشید. این بانوی خوش ادای و خوش صدا، ابیره خواننده، سازنده، بسته‌کار و ارتیست خلقی جمهوری ازبکستان حاجی عبدالعزیز عبدالرسولوف زلفیه محمودوه می باشد. او ساکنی شهر خوجند بوده، از پی بابا کلان خود رفته با 6 مقام سر و کار دارد و به نزدیکی با یک گروه خویشاوندان تاجیکستانیش به خانموزه بابا کلانش حاجی عبدالعزیز عبدالرسولوف که در محله کوک مسجد شهر سمرقند جایگیر است تشریف فرمود. من ابیره حاجی عبدالعزیز رسولوف می باشم. دختری حاجی عبدالعزیز محترمه، مادری پدرم میشن. ما در دور خردی اینجا بسیار می اومدیم. آچم رحمتی اینجا زندگانی میکردن، می اومدیم. یک چند روز استاده، استراحت کرده، همین خانه ها به در آبرو کرده. اینجا کمتر فرسوده تر بود. حاضر با آبادتر شده است که ما شد هستیم. امروز برای من خیلی هیجان آور است در اینجا قرار داشتن. دیر انتظار بودم. بسیار میخواستم بیام. من همین روز نصیب گردید. ولی در اومدیم همین چشمم پوری آب شد. به راستی اعضای بدنم در لرزه است، در هیجان هستم. بابا جانم همیشه روح ارواحشون شاد شود الهیم. همیشه درگاه اینجا عزیز است. من یک نفر فرزند دارم، پسرچم عبدالعزیز نامش. با امیدی که همیشه انسانی نیک شود. خودم در انسامبل 6 مقام خانانی نوری خوجند کار و فعالیت میبرم تحت استاد ما حاجی جوریبک مرادov در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ نیست به حیث آموزگار کار میکنم. بابام تنر بود آوازشون. سرودهایی که آفریدگی هستن خیلی دیاپازون وسیع رو طلب میکند، لیکن امکان قدر من همه این رو آموختگی هستم. به میزرابی دیگر قانون نی عشقت ساز میکردم، نوای پرده عشاق قد شهناز میکردم. چو مرغی در و بالم من از افتادگی لیکن به سویت بی توقف چون نگه پرواز میکردم. آه یارم نازنینم من از نامی شما گردم. آه یارم نازنینم من از جانی شما گردم. انسان‌های خوشبخت‌ترین هستید شما که در همین سرزمین عزیز شما زندگانی میکنید. فخر میکنم که من در همین جا قرار دارم و
ҳавасам меёд ба ҳар яки шумоён. Зинда обод бошанд, ҳамеша саломат бошанд. меҳмони дигари он рӯзаи хонамузеи ҳоҷи абдулазиз абдурасулов набераи ӯ гулчеҳра расулова шифокори ҳозиқи шаҳри Истарафшани Тоҷикистон буд, ки дар суҳбат бо мо аз гузаштаи авлоди ҳофизи машҳур ҳоҷи Абдулазиз ёдовар шуд. ман фарзанди духтарашон муҳтарама ҳоҷи Абдулазиз Абдурасулов бобои ман мешаванд. модари ман фарзанди шашумин ҳисоб мешаванд. духтари нахустинашон муқаддама буданд. пас аз он Мунаввара, Фотима Зӯҳро, баъди онҳо дута тағои ман Абдулло ва Файзулло ва аз ҳама фарзанди хурдияшон мӯътабар. модарам ҳамҷа таваллуд шудагӣ. бисёр хотираҳои модарам ман дар ёдам ҳаст, то дар китобҳо чоп шудагӣ. яке аз шогирди ҳоҷи Абдулазиз Юнус Раҷабӣ буданд. модарам мегуфтанд ки ман дар ҳамин меҳмонхона 4 сол зиндагӣ карда чандин бор ошои қазигин аҷоиб мепухтиянд. он кас ҳамин ошо карда ҳамин хеле як шогирди бузург баромада аз он кас. модари ман чандин сол дар солҳои охирини ҳаёти худашон дар ҳамин ҳавлӣ мана дар ҳамон хоначие ки аз тарафи ростҷӯй гирифтааст дар ҳамонҷо зиндагонӣ мекарданд. ман бисёр касро омада якҷоӣ меистодем. фарзандони ман ҳам меомаданд, набираҳо абираҳо омада бисёр зиёрат карда мерафтанд. модарам чандин вақт орзу доштанд ки ҳамин ҳавлӣ музей шавад. ман бисёр миннат дорам. мана вақту соаташ омад, инҷа як зиёратгоҳ шуд. бисёр аз хурсандам ман аз ҳукумати Ӯзбекистон, шахсан аз президент Шавкат Мирамонович Мирзиёев, аз ҳокими вилояти Самарқанд, аз ҳокими шаҳри Самарқанд, умуман аз аҳолии Самарқанд ман миннат дорам ки бисёр хизмати калон карданд, меҳнат карданд ва хотираи абадии бобом дар ҳамин ҳавлӣ монд. бисёр ман як зиёратгоҳ шуд. 2001 сол як лаҳзаи фаромӯшнашаванда шудагӣ дар ҳаёти ман, чунки ман шахсан худам модарамро ба ҳамин зали ҳокимият бахшида рӯзи ҳамин конститутсия буд. 2001 сол бо фармони ҳамон президент Ислом Каримов ба бобои ман бuyuk хизматлари учун орден дода шудагӣ буд. ман модарам вақте рафтам ва дар он ҷо бисёр як дар фазои тантанавӣ ҳамин орден спорида шуд. Мирзиёев он вақт ҳокими вилояти ҳамин Самарқанд буданд. қатор якта орден буд, ёдам ба ҳаст, дигар ҳама медалё буд. модарам ба худо раҳмат гуфтам ки ҳамин бобом ба ҳамин орден ҳамин гуфтаги ман шуд, ҳамин якумин шуда ҳамин чиза эълон карданд. дар байни мо гуфтанд онахонамиз бuyuk ҳофиз устод бастакор ҳоҷи Абдулазиз Абдурасуловни қизлари муҳтарама она o'tiribdilar. man prezident farmoni bilan mana shu orden, buyuk xizmatlari ordenida shu onaxonimizga topshiraman guftan. Bovar mekunedmi? Zal hamma his ajo, hamin guldurosh shud, hamin xil yak odami hamin ashkash nabaromadagi nashuda, hamin xil modaram همین مایده کامپیره که همین و یک اساچه که هم تو یک قدم مانده بودن که خود میرزیوف همین خیلی آغوش به گرفته هم اردن دادگیشون هیچ آدم نمیبرد. من دوره خودم رو از نام اهل اویله از نام نبیره ها ابیره ها اظهار میکنم به همه آنها سلامتی عمری دراز با کارهایشون موفقیت ها چه ارزویت داشته باشن ارزویت کو برسن الهی. меҳмонҳо хонамузейро давр заданд, рӯзҳои гузаштаро ба хотир оварданд, ёди корҳои хайрунӣ ки бо бокалони худро намуданд. дар ҳавлии хонамузей ба ифтихори меҳмонон чорабинии хурди фарҳангию маданӣ ташкил карда шуд. абери ҳоҷи Абдулазиз шашмақомсарои машҳури Тоҷикистон, солисткаи ансамбли Нури Хӯҷанд Зульфия Маҳмудова бо гурӯҳи шашмақоми ноҳияи Самарқанд якчанд сурудҳои машҳури ба қалами ҳоҷи Абдулазиз Абдурасулов мансубро бо ифтихор ва маҳорати баланд сароид. онҳое ки дар тадбир нутқ эрод карданд таъкид намуданд ки
ин ҳама натиҷаи сиёсати оқилонаю одилонаи сарони ду кишвари ёру бародар Шавкат Мирзиёев ва Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки имрӯзҳо сарҳадҳои дӯстӣ байни ду кишвари ба ҳам дӯсту бародар боз аст ва рафту омадҳо низ осон. ба сифати миннатдорӣ меҳмонон аз Тоҷикистон якчанд сӯзанию сарулибосҳои қадимаро ки мансуби оилаи ҳоҷи Абдулазиз Абдурасулов буд, ба таври мутантан ба осорхона супориданд ва ба ҳамаи онҳое ки барои нигоҳ доштани ин хонамузей саҳмгузорӣ карданд, миннатдории худро изҳор намуданд. دوستی رو جستجو داریم ما از امانی گفتگو داریم ما خیلی شکر کرد استادیم که امروز تاجیکستان و ازبکستان عزیز ما برای هر یکی ما عزیز است، هم تاجیکستان هم ازبکستان تاریخ یک داره، آدمان بزرگ داره. من خیلی اینجا نشسته استاده فخر کرد استادیم که یکمین اکادمیکی تاجیکستان عزیز ما صدرالدین عینی رو خیلی دوست می‌دارم، خانموزه دارن و بسیار شخصان بزرگی سمرقند شهر دوشنبه رو آباد کردن. تاریخ اول رو اگر ما گوش کنیم شنویم بینیم شهر دوشنبه رو همچون پایتخت شناساندن، مهدت کردن. من خود اکادمیک رسول حادث‌زاده، انا جلال اکرامی، سعدی مغزاده، خودی صدرالدین عینی، همه اینها سرسپرده خلق علمی ملتی هم تاجیک و ازبک. ما هیچ وقت جدا نمی‌کردیم که ما هستیم تاجیکان یا خود ازبکان، چون که در عصر 15 اساسش رو گذاشته بودن میر علیشیر نوایی، مولانا عبدالرحمن جامی. دوستایی نهایت درجه همین خیال کردن که قرن‌های قرن عصرهای عصر دوستی دارن. ما بسیار بسیار می‌نداریم که همین محفل رو به واسطه در جایش در همین خانموزه حاجی بابای عزیز ما گذرانده استاده.